Ndahima o yele biza ayokum biara ashe Nzema azala zo yewa yele biza ayokum biara ashe ene nwurumai ndamo mra feji meshima ma rola medumale mana mieza ana ye ete ene nwurumai la na enganwu mana mieza worka biara ka Nzema today platform zo yele fa za jima di ka abia rola ena nwurumai jima mo if you are ya do duma and say bodane ke ejale won ejoke if you are o ene nwomai what platform e she azwa na ya na hen ho mo ana esa ha ya papa ko mo oba yinzo ne obege kekekere kezimo Nzema ejale epure kezimo dera mo ziwonu ana e no ba bia do ya bia mo na ejale won joke ya bia ha eja npa chere ebi epere ne rewode ba ko ndawase ba ko from ija Ezwa one dawase kan no ba ajabia ka obo ha wana yitum adwuria na ajare mo olibi mo nyamre hyere mo miya ku be adwu ajara eno ekeja ba ne ku adwu ajara okoja ite adwu ajara dia mo engo ajara ho okay eja men pa no azu so okay belle Suonu ajara no ko da ko ken na Suonu ajara ne ya da ma se bi Bozuma ma yele fifira ya ndo wobo mati krenu me yemu nwa Suonu ajara ne mo aka waka mo o Suonu ajara wala ko yende don waka o kaka aka mo madam de kra mo meti ndara sa mlemde magale na mdi wanu o agale si ma bre awuzwa ne madam ko mo ni na ko mo wa si magane o le ma mi ya na mega mo kwa machima azu amoja mo le mdi magane aga okuja mo bafre Suonu ajara biya ko kanya minenya bapano ngabi okanya mo bapano ngala se menja ozo ni biya ko bija anu ngabi ona ko Suonu ajara se ja ke ma me menya mo bala sa mele anoba ma menya bo me ni anoba su ko ma menya bale njuafo ana bale duru ana bale bavri uti ba mama busuma na mauzo agale momo obma busuma muti adibi aru mo ngenya na kwaja mauzo agale okay eja mpashere kwenya kubi o kama kwa kambi so sente akam dam de kamanze muti madam zene semala mo wofa agagale mo kwa mi jaya oyebo wofa agale akwaja ma oyebo ora ko ori wali Suonu ajara amaska mo wofa aga se bia Suonu mo wofa mo emu a ewa okenu ana kese ne ko wa adembo ni azo oh my kan das mo wofa aga dia masamba ba ke dia o me dia mo de bebi aro ne za ko pa mo za me fa ya say my kan ma ka wofa ni omo se ali adamu ni wofa ni ko le adamu ni na o wa ni adamu ni se vevri a wofa ni vevri na o ga mo e wola oni vevri o ga no ko bo egusu jene moti ekure jai ke jai pe ima fre Suonu ajara la moti ngo ekade mo anza ke Nzema olma muri ola ka mo ijai mo da ko de yo amedima out of vrem about what platform eshiazo mo o follow ye daba mo bozuma obi e follow ye la ejane ola mai ogwazo o le kekere ejare nu yaba enzo abi ekro ama se bozuma ala be jare nu se wonu ade bawu bi o kana we jare nu ko memre no anze kez modio mani don ala moti ya papa e le kekere nyanu nu wo ejare nu amonya biwadi Nzema today platform nazo we hozo na be die ye no bawo kana eja to azore o ta o ke ko ke kanya ma ke bi dimem je kanya ani banzi ba bo jabon ana bo ba wo sinya ke mami mega engu je mi di mara ka dane mega ninya di mengenya aga ngo be jambo bal medima na mega ko jam di mara le aga tumne kana medima ngenya aga ne mo na ko mega ne be ko ya be se ba slemale uti bo be jabo onye onya buwe slemale bi le jabo onya buwe sanga yemo idi eja wo mra danu idi eja wo male nu yenye eja wo menyanu uti ma wo zo agale
koja mkungale bia ma ofreke ofa ara okojai nemo mo zo nyo engo jabon ye me menyo no kongo jabon sa wo zo nyo benze na be ko ya da be jabon wa e ma freke bomu yo bobedo bomu zuri e mo mu zo bole ana ezo akezo mo zuri no vini okobo kezo ade say onu zo aka ne ka be mo ne mama yela e ba ba suru sinti aka waka mo ka ka bijam e be kala sa edi me nya ara so edi ma na wo edi ma no ko wo bumi yo mu yo ba ne ka ka ba le media ba busa ko fe ka bi na ba ye mo peta ka ba yo ka ba bom zui mo ba bom zui ba ba inde ba ga sunu mo za mu zo na ko ya le mo re mo mu yo ka bu ba ma be ansana mu zo na ba mu zo ande ako ya mi ama ka ka na se ba wo me ko se ku mo nya bo ya yu bia na ka okusuna na mo ka ka ko mo do mo ka ya ka se de bania ana se ba ba ka amun ngakura sai ka ban sai bo cha ba mu zane eja mpachale zane ngakura makazi ba frebe amun ngakura okay ane se okay makam na ma de mo kama kan biyo ya bodia mara ma de ke se hera bia na mo ko adrenzi manze ke bia awura ba she me faya o ye bo ana ko nya bo party bia na me die ma bobo moti se amga bia okay zana ha no mo me faya o nya bo ala se mane ye wo a zan ka ko na ba free amu oh ko kwa ne o cha ka kwa ne mo o ala se bi be ba jusu mu a o ne ba jusu bon kan mu a ba le media ba e wo dan ko ba ma ba e ja dan ko ba ba do azre de ja ke duzo te zene ba ba be ja ba ka e die ma ara mo le do die ma ara o va na ne wula be o bo adi ze be su na me don na bo ba da be su na bo ese ye me ba da ne ja ba be su na me ni ma ba ndina ke ba ju mo ba nka ma ba le media pe o ke be tete wo ko mo so ko de ba ngwe ma da ko le ngwe ma me wo be bu ma ba so ta ke me di me nwa ma ngwe nche bon be na o ke kun mo onye bo o ne pa mo ko o ne ko ba ngwe ne mo maka kasa me di ma da han sa ko nya ga ya ga la ga o ba kai wo fa mo be ko be jabo mo sa bo adi do ba bo su se mo se do yo e do so ko ga la over ya e do su ga la over mo ti jo ke bi anu mo e mo e ka di mo ye do mo o be dia do wo fa ga na mo ni me ko ya di ndunu na ba da ba no se ba mo na ba da ba kan na wo fa wo take away kan ya ba ni do na la o ala ni ye ya zo ala ni ne wa on ta ke di bi ko be su mo su na bo ba ba so sa ke mo ni mo ju e o ka bi ala e challenge medima out of vle no platform she azora fike ya papa igegere ejare nyonu kezimo ejare no ejoke anze kezimo ejare mo na nkasa ode ekure ni ka igwa azo eva ema enne oti medama mo baza ejima kan ba me rola meduma mana niza Nzema to the platform na azuma ete oni ene no me kala na se ngone ehye anze video share subscribe or like it na watch ama kan for free ya ba bi kan abia ro ya kala be bye bye